Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Adalun mi dirigola munda zamana ki mi fituna taggina zamana reganuga andirta fadan fitna tangas hendunu mu'mine gotuga hunna miha habiru mi hunnani kafir gotuga habiru kafir gotuga hunna miha hendunu mi hunnani mu'mine gotuga mistakun ebami hunga deemwani kuda agedde wikalaf mifada fitna taggina noraka taggina zamana ga shahwat taggina munkarat taggina fafakorun gina uredun taggina zamana ga ole munda eruga alugan me samalukan denje ekkamaki alugan men na korave amalu madukam ga viases hewa amaluge matiga demitibe mifada zamana ga miheka ginan hewa amalu kormaki fasehe kam ka vegen nugostan namabes ekura amalin kitam me madu amale kam ga viases ege matiga demi hurumattaka samalukan denje Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis koravani ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa inqal Allahu subhanahu wa ta'ala hadhratuga emme lobuvethikan bodu vegenwa amalaki ei demigen daguta kura amali ei kittame madukamaga viesves ehema mahako effaharu helafa regandegga 30 rakwa 40 rakwa damunamadu kura mihaka waran heyokam bodu vegenwe komme regga damunamada tedu 3 rakwa kura mihaves mata viturege 1 rakwa kura miha daima demigen dagutage kan kura kamaga wanama ekan heyo vegenwe Emme Hassan al-Basri rahimahullah vidalawani gawmegge mistakun dekolu hediye amaluge matiga demitibe efoga bayan koravani hewa amalaki mi mahaku not demahegga koran onna ecce nunake not ahare dehare ko fa huttalan onna ecce nunake hewa amalaki mi ha maru ejo madande e kamegge matiga demi hunnanche amaltake Arungi mujtama fenigende Ramadan masama mistakun hiyo badal ade ranga Ramadan masama mistakun hiyo malga gina wagutu heda Quran ekam bay mihun Ramadan masnihu ma ekun ebamga hiyo mal eki ekam medukendigende damaatu ge namada kanwen adewe Quran tilawate nukurave sodagate nuwe kure hiyo kamge dortan eki ekan emiha bandu kuramunde mi gohe hiyo amalaki mi waki musumaka khasa kurefa kamenno bay musun toga hiyo amalu korun ituru kori kamga vieses amalten eki ekan huttalaage nuwane Allah subhanahu wa ta'ala hadwatu emme lobuvethikan bodu amalaki demigen dago takura amalta kamu alugan me kora komme hiyo amalaki ei dawatuge madan kora kamaka vieses nota alukame kamga vieses nota dirirungu kora kala hiyo kamga vieses komme hiyo kamakiyes demigen dago takura hiyo kamga hadenje Allah subhanahu wa ta'ala riwadigatum hodu mattaka amalge forihama sawab libigatu mattaka alugan me gamalta megotoge macca seda koranjahe Kurukoh.